Yundang mana kainaba mitong na mapu sabo ina sangsilaga separate administration tansilakpani. Hariba separate administration se aikoina sutaramdaba Congress matamda matamana aikoina refugees singi oiba anoba loma semiramaba aduga hariba singi permanent settlement pilamdaba taragadi ngasi Manipur thoiba problem yam se thoi Manipur thoiba problem is the biggest core issue se illegal immigrants not fencing the border haitare aduga FMR haiba mayam ama leiba core issues se honorable MP Congress ke ani sin amuktang parliament da in a very short period of time sida amuktang house ke tension draw to biraga Manipur da thoiba irang se kanana thon bano haiba se mayek se na hek tham mikup to maduda we will approach the leader of or the MP of Congress hozeki la FM na hangiba question amadi piriba topic si maruina karino haiba kanda May 3, 2023 dagi ngasi fawda thorak leba irang sida Congress na politicized to we have poshak amadani masi ngarang khoi Manipur Pradesh sorry BJP Manipur Pradesh ki office ta pangthokpa adugumba press meet amada honorable MLA khoi sir ibom sa lamnai gi mana thamkhiba wafam amadi ai samang na su hariba press meet aduda ngasi Manipur dagi khoi gi mihut oikhiba yamna vocal oiba yamna promising oiba haigadra Manipur gi history da han bani ga na hainaba yamna outspoken oiba honorable MP amana ikhang khangudana election mamang da hairam do hoi sing adu ona tainabada yamna sonba MP amagum ngangadaba pot na ngangda ngangoidaba pot na ngang pangadaba wahi na palhouda palloidaba wahi na hek pan Manipur gi matang da ngangadra khaluba MP anina Nagaland gi wangangakpa sigumba kaya si urakpadagi nungaitaba phongdokpa amadi BJP da maikoina allegation mayam ma toroppadagi maduga mari lena sinjaba press meet amada hairiba honorable MLA lamlai gi sir ibom sana thamkhiba wafum amani taifa bakhuni yengba yabasi it's not from a very narrow minded political angle nataba haitare yamna bas oiba angle amadagi khoini yengba changbasi May 3, 2023 da thokiba irangsa Kari dagi kamdong na thoki bano hai bese koi hek nei na bam kawo ina tawe hai ban numit asida honorable chief minister na yam fajana hai ki wafam amalai Iran si thoru isi kai no hai kanda adugumba scheduled tribe demand committee Manipur gi adugumba demand ga mari lene na court leba case ama high court na ruling ama hai ta ruling ai judgment makti natri akoi gi state gi kanu recommendation gi ta thabi na ba hai ba gi ruling ama lak pagi madu yaning du phongdok pagi na ma da all tribe Student Union of Manipur nara atsum nara koi solidarity rally ma hai tarane hai ba court ki ruling mi yaning da phongdok pa oina makoina koi gi ching mafam ayam da solidarity rally ma sinjilak pane demand scheduled tribe mai te na scheduled tribe chalu hai ba pose yaning da bagi hai tare court ki ruling da ado koi na haining mo honorable chief minister hai ba court na center recommendation tha wai do center na yarak ta there are so many things ne wali jose madu da makoina phangore da bagi type ta Hariba numit adugi rally to the scheduled tribe demand gi sida nama pansilaga makoina chahi kaya dagi mallakpa makoina akoi gi yundang mana kaina bagi type ta mitomna mapu sajilakpa gi mongda chahi kaya dagi makoina Manipur da tamna sangsilakpa laibak thiri bana ngasai da ya fabana pankiba 1967 68 ki letter ama husi public domain da lei hariba letter sida yauri bisi kari no haba kanda Burmese ki kano ma ama refugee ma ama makoi gi permanent settlement pina ma khoi lai fam ase ma khoi rehabilitate tong na bagi damakta letter lak pa kanda matam dugi koi deputy commissioner hai tare ma accept tau khi bagi letter ma hojik 1967 68 congress ki matam hai tare madugi matam da kaino ma lai khi bagi madugi matung da sumaina repeatedly hai tare yamna toina hari ba refugees sing Myanmar sing illegal immigrants sing yam toina ma khoi sida repeatedly rehabilitate torpana maram oiraga hari ba miyo sing asina Manipur da changsila aga Akui Indian citizen nataba mishak ama yaurga 2008 seda August ki tang kuni thoi seda Myanmar macha yauba Myanmar macha na luchimba suri organization aduga kuki la lobani haijaba masala masabu aikoi je insurgency ni de haijaba but terror gi activities toba narco terrorist ki mathong chathaba adugumba illegal immigrant luchingba adugumba Cookie Laloba sing the su toxin tauxilakpa.
क्वेश्चन से कहीं है का दायफ भाई ने ngasi su panjari se kari no ai toina jum panjabani pangani maramdi ngasi manipur da thoi birang se su hai ba pose thado ko su ya roi maramdi kari gi no hai ba kanda hojing manipur gi praja na hai ba sa ngasi manipur gi misam kaya haliba maran leijatra ba nupi angang da khut thare ba pikriba angang tha nipan gi angang da khut thare iba minung si leitana mi hak thina halai ba jiri gi thodok mayam thorok liba amadi ekhoi gi khun ngak pa kaya gi thawai ngasi tharak li ba sa thawai ji makhoi na yam nungsi ba minung si yaudana hatok pirak pa amadi akhoi gi manipur gi saktam kai ba yaro na leijaba manipur gi adugumba akhoi gi kari hai tare akhoi gi khun ngak pa manipur ngak pa sing asi da makhoi na khut tharaga pharaga pulaga halak ba mayam tori ise masi kanana no hai ba se civil society organization su yam hai bi ba masi tawri ba mi se kanana no ji cookie narco terrorist ne maru ina hai ba sing asi yoga thamam mi se kanana hai ba kanda 1967-68 की मणिपुर लेपन लेतना repeatedly refugee सिंबु illegal immigrant सिंबु permanent settlement पीरग लापा लोने न मधुकी मटक 2008 म्यांमार मचा अमगा म्यांमार द बेस तोबा अकोई insurgent group अमगी लुचिंग मधुना यावबा group सिंग अदुगा शू तौनर पदगी ngasi मणिपुर द मखोइना मतम अमदा योगा थमंबा हाइरिबा मिटोप सिंग अदुना ngasi di yumdang mana kaina बगी मवोंगदा Manipuri अखोइदा मखोइ नोंमै मचिन जे ओनसिल लपने Manipuri अमतना नोंमै ओनसिल लोय मिटो मियानसा illegal immigrants Myanmar West militant group सिंग अदुना ngasi di अखोइ Manipuri सिंग येलोमी सिंग सिदा ओनसिल लगा मियोय का gi punchi से लोसिल लपने अदुना सिगुम पुनमक की पोसी येंबा कान अखोइना खंगबसा कांग्रेस की असोइबा अचौबा असोइबा करी ख्वाइदगे बिगेस्ट मखोइना सोइरिबसा अनि खतंग हाइजगे अमना कदौबा refugee sing asida permanent settlement ama yam toina to biramba ani subada India government da lanju hogdaba India government da mami pawo kan na yengdaba aduga kanana karino ju khangdaba mi taraw ngoi tara mari khak leiba Myanmar da base to ba Myanmar machana luchingba kukila rop singa 2008 ta Congress government matam du center da su Congress state da su Congress high riba sing asina su agreement to naru baduna ngasi manipur thoiba irang jingjida su da leiba organization ni kangu sina heg akhoi gi mission sing asida yellow sing asida threat lak pani haiba se ngasi aina manipur gi praja singa mase khangan jani akhoi na haiba si congress na haiba irang si makhoi na politicize to haiba si di make sing no puma mani masidi dai fa ba hujiki manipur gi thoiba ai hujiki irang si mati ma lijak ramatung aina haning musa election mamangda Manipur hojik MP oibiriba ojani honorable MP anina kari habirami kari thambirami election vote kalo Congress the vote piu BJP na ngamda ba khoi ngamgani BJP na losin da birang losingani BJP na mayum da hanjilan bang ngamdri ba relief kem da leire bai mai bel sing masa gi original place sing da hanjil hangani lauramba makho pongna habiramba oza bimo na kari hai mase proof oina thammage ngaside March 2024 Indian Express ki paper mana quote tawani daifaba masida hari basa this election will be turning point of the Manipur conflict say Indian Express Prajasing Munatabiu this election will be turning point of Manipur crisis by the Congress candidate mahana masigi posaksa adugo Indian Express ta mayek seng na thame mana siga haibasi Congress Bimol Akoijam sees election as turning point of Manipur conflict. Number 2, he accuses BJP government for not taking enough steps to stop the violence in the state. Last Bimol Akoijam has been filed from inner parliamentary constituency as a Congress candidate. Election bawusi haidi irang asigi losinna na bugi achaw turning point na oirangani hairamba bakho punga lauramba oza Bimol honorable MP of Manipur inner parliamentary constituency na ngasi fawuda parliament da Manipur sigi irang sigi matang yamna concrete oiba yamna constructive oiba karma suggestion or karma information gi sik to khrabage ba honorable parliament gi speaker dagi karamba ministry da mana kanada kari se tharga ministry da attention draw tawraga karamba parliament gi karamba proceeding da Manipur thui irang se illegal immigrant sing na thon mani masigi data inaga men laiba Manipur ngasi thui irang se foreign base over illegal immigrants in a thorn money masigi data pure home minister the question to kibra border fencing to the mera border mitop sanchi lakpani border fencing thuna mission new haina karamba external affairs ministry da aduguna jay shankar honorable minister da high kibra
लोनना FMR सिसु one of the biggest problem in Manipur ni FMR gi matang da ngasi mayam na ngangnariba clear oidaba koi dasan tan hen khambirongani FMR matang je hojing FMR gi da anu rule ma la lakte haiba punamang leiri se da FMR masi gi matang da clear cut oiba question amata mang na as a leader of as a representative of Manipuri amoina Manipur gi mute sin amoina how se tham khibra tang kya da high key tang kya da report ko ki something thambiyo ba aduna in very short in hining se da it's not about allegation between Congress or BJP it's a very clear kaino haiba kanda Myanmar machana Manipuri halak baja kanana ayaba pirami Myanmar macha Manipur koksing rise kanana koksing ami 1967 68 matam kanagi matam no 2008 Myanmar macha ga su tongba mitra manga leiba miyosing adu ga su tongni ba asi karamba sarkar no matam dugi Congress sarkar state amadi center da aduna Congress na tawromba aran ba chugo mayam se onemen simna haiba yam phajaba ma lei life of sim tang last one panjage all the problem which we've been facing today it's because of the sin there are so many sin committed by the Congress haiba Congress na matam mamang da yani ba Tendok thinking to the na adagi kai haitare board kan bani khang de whatever reason mayam le ngani ko pusilak ki ba mi to miyan sa sing adun ngasidi Manipuri akhoida yellow mi akhoida yumdang bana kaina ba mitong na mapu sabo ina sangsila ga separate administration tansilak bani hai ba separate administration se ekoi na su toram daba Congress matam da ekoi na refugee singi oi ba ano ba law ma semira ba aduga haliba sing da permanent settlement pilam da taragadi ngasi Manipur da thoi ba problem yam se thoi Manipur da thoi ba problem is the biggest core issue sa illegal immigrants not fencing the border haitare aduga FMR haiba ma lei ba core issue sing sa honorable MP Congress ke ani sin amuktang parliament da in a very short period of time da amuktang house ke tension draw to biraga Manipur da thoi ba irang sa kanana thon bano haiba se mayak se na hek tham mi kup to maduda we will approach the leader of or the MP of Congress. Okay, Suresh Kumar thakasari Suresh Kumar ai daloki makha thrakpai Suresh tong laksage Suresh Congress na yamna politicize to hai re mamang da palamba mokhoina phajana monitor torom da phajana lengang lam da bana maram waraga ngasi wari bane mamang da phajana haibi gare point to point haibi gare masi punamak se kauthoga way forward Changsol laga hai tare Manipur miam na pam di hoji khoi santan hai gi bidal minari ba kang kunthra ga mari je punna chingna ingna chekna santi oina tangdu laita na chakhot pagi lambi da khong thajam bidal khoi miam punna pam je masi way forward changaga khoi gi BJP gi side gi khoi lenga ki side gi hoji lairi ba hoji umkhatnari ba kanglup ani maru oina maitai amani kugi ani je hana gumna mahuk sa gumna except militant illegal immigrant kangu budi ojak na tabi hana di lera kangu jidi matau kram na trust build toroga lehelaka nga masi honari bra at the same time hoji mayam na hainari ba power leitre lengak che power leitre hai je masi chumga tori bra koi method ta thok irang adu matau kram na center da ju du state da ju power pai ni matau kram na irang adu escalation to boda nem thaba ngam hodri bano atop agenda le bra hai ba je mina mayam na hainari ba je masi kamaina defense to no Suresh Kumar ai tamsege hojiki koi community atare different tribal group kuntra marina semba Manipur 34 35 34 line chatare sigi sina semba Manipur ni azada hojiki da fabana haiba manglom da changsin bana phagadra ga haiba sa da faba manglom da koi BJP di changsil lei koi BJP na haiba di ngase koi na wari ba sa asoi ba khara du dagi warak pani haiba sine koi na haijaning mati asoi badu leiramdraga de hujja ko awa ba mayuk na roi asia ko na thengnari ba samasya punamak se mamang ma soiram ba sing aduna thengnabani habane aduna akoi di Congress dai ko na haija ba se khwai dagi Congress dai ko na politicize to haija irang se ko na ngasai dai fa bana hai ki da akoi da sam tan hai ki mai dai use to go no haibada vote khom ba mai dai use to go no haibada tam se lan je use to ga ne vote ka gri se dai fa si mutang akoi loi understand tong na se irang ji lo shindre BJP phatre BJP na adu nusidre BJP na praja gi khandre BJP na praja kan ngamdre sidre vote ka gi bane ba akhoi le het lakan si tongni akhoi na lakan Congress na vote ka kan si tongni han ka ki bane irang jibu politically turning point ga oir kani ga hai jibu election jibu ile politically Manipur crisis turning point oir kani ga hai si tam ji use story ne ba ojabi mon this is what we call politicize atak game hai election manifesto the kari hai we will remove present
CM and government hai kari no basibu election manifesto dabu koi gi chief minister sindho ka dawni chief minister remove tawni ju karam party na hai na gene si congress na hai ni election manifesto dang sai ka kana hai ba satisfactory to all the communities I with all the people of Manipur have the makha de yauri ne basi ying bi o si ne politicize sai ja koina akoina hai ba na te mo na tawro thong thoda sin na bo word प्रजा लाना फोल्स प्रॉमिस तौसिनबा प्रजा से हेना इरांग से बीजेपी से सुधा यादव की टाइम ने ओजा भी मोलोइन वोट खोमबीग्रीसे ऑनरेबल अल्फ्रेड का वोट खोमग्रीसे मणिपुर की आउटर की लेरिबा डिस्ट्रिक्ट सिंग चपदि लायरदना मणिपुर की कंगु का यानद्रे न इंडिजिनस का यानद्रे खंगबा आईटी लैब की ऑफिस दा एप्रिल की तांग 2024 दा चलगा वोट खोमुरी नेबा दायफबा दिस इज व्हाट वी कॉल दे पॉलिटिसाइज द प्रेजेंट क्राइसिस ऑफ मणिपुर who politicized the Congress has been politicized hai je koina si to paduna koina haijabane ba aduna Congress na mage asoi sing do admit to mi ko da koina Congress hunga da laite ba soi da soi la habi oba hoja kanna habi khibado diabetes in narame mapa mama lo nare masadu diabetes in nare na tumi leigadra ido akoi di laite ba da fa ba laiyeng ba da ne ba thoi bi rang se akoi di kadawi illegal immigrant khandok na ba akoi April की तांग 2023 दा कैबिनेट सब कमिटी में सेमे ऑनरेबल मिनिस्टर लेपा हॉकिम ना चेयरमैन ओइरगा केदौना बा कोई इलीगल इमिग्रेंट खंदोक ना बा को डायबिटीज लेई है बदुनी को ककाइन ताक्सरी से अदगी मखा ताबदा मु अकोई की सुगी मतंग दा कोई दी सुजी ना मणिपुर जे कइनोम सोइन तवनी खंबदी सुजी विड्रॉ तवरे 10 मार्च 2023 दा कैबिनेट डिसीजन लौरे 24 अगस्त 2024 दा अमुक काना मदु कोइना सपोर्ट तवगे हाउस में उतले si suji akoi station withdraw tawri si kaino sula oiba laina ni ngasai kakana hai gi diabetes na re akoi di gem tawde akoi di tawri akoi na nare ba laina si illegal immigrant hai ba gi damakta illegal khandok na ba gi damakta cabinet sub committee ma 2023 April da semi ba adagi suji na maram orga akoi irang thole ba akoi di suji irang lakri ni khangna akoi di suri gi da lai ba kamu ji karan tawre ji khangbu di 10 March 2023 da akoi withdraw tawkhra ba na ba dai ba aduga mak FMR gi matang da Iran sini FMR की प्रॉब्लम से हमने मरम मरी लेनी है ना 8 February 2024 द PIB नि को सी PIB वेबसाइट ता हापनी को दा FBC मोइन हाई ऑफिशियली थोक दे तो PIB सी ऑफिशियली ओइब्रो ओइदब्रो दम यंग बिरो 8 February 2024 दा अकोई FMR स्क्रिप्ट तौरे ना PIB की वेबसाइट ता यावरो बने होम मिनिस्टर ना हाइरे ना अदि के लास्ट दा बॉर्डर फेंसिंग की पोर्ट से बॉर्डर फेंसिंग या कोई जो 9.24 किलोमीटर लुसिला सी नेबा नारगा लेबा का सनो ना सा हाई बा लयिंग ब्राबा दो अकोई दि लयिंग हेबा लयिंग बसिना हेन इरांग दि थोलकपनेबा अदुगुम लयिंग बा मणिपुर ngasi problem ओइबा illegal immigrant की दमकता कोई कमिटी सेमी कैबिनेट सब कमिटी अकोई सुद में कोई विड्रॉ तौखरे मार्च की तांग 2023 FMR अकोई स्क्रिप्ट तौखरे फरवरी की तांग 9 2024 अदगी अकोई कनोदा अकोई किलोमीटर 9.24 अकोई हुजिक बॉर्डर फेंसिंग लोइखरे बीजेपी लेगा बीजेपी है पार्टी जा दाइफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेन है चीफ मिनिस्टर से करीनो हाई कांदा तौजरी से मणिपुर कनबा पार्टी मणिपुर कनबा लुचिंगबा मिटोप खंडोप लुचिंगबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बीजेपी लेंगा अदगी ड्रग मुथनबा होनबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अदगी मणिपुर की तुंगी पुंसी मिरोन कनदबा यादे हाइदुना मणिपुर की दमकता येलोमी कन्ननबा की दमकता हाइदिबा मिटोप खंडोपा बॉर्डर फेंसिंग तौबा FMR स्क्रिप्ट तौबा अदगी ड्रग मुथपा उमंग कनसे हाइबसे बीजेपी लेंगा अमदो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिगी लंगाक्सिना मणिपुर नुसिद्रगा 1967 लगे हौरगा मणिपुर दा मितो पुसिलकी बा कांग्रेस फॉरेनर मचागा इलीगल इमिग्रेंट गा अदुगुमा सुसाइन तोकिबा कांग्रेस अदुगा आयुक्तगी निमिता बा चीफ मिनिस्टर सिल्लु हाइरगा लैरिबा कांग्रेस सिना मतो करन मणिपुर नुसि हाइदिनो मणिपुर नुसिबा तोगिबा थबम ता हाइबिरोबा मैमान सागा साइन तौन किबो दरो मणिपुर नुसि हाइदिसि अदुना सिगुम्बसे पॉलिटिसाइज नते मसागी तारगा लैबा मसिगी पोर्से दाइफ बखोय हाइदबा यादे सी अखोय हुनबो नते कांग्रेस तो हुनबो नते अखोयना हाइबसि दा सिमा तौगी दे हाइबिरो तौद्रगदि मैमान मसा याबुदि अमता हाइबिरो 2008 की अखोय एक्सेप्ट तौरगे बदि अदुना सिगुम्बा प्रजादा उच्चाइसिलंबा प्रजादा नमथाक तौरम मयाम दुने बंगसे अखोय दमजरि अदे ngасai kakana ma haibiba ama yawi अखोय अखोयना तौरमे नोइदि कैदौरिगे नोइदि अदु तौबा यादब्राना दाइफा प्रमाण अंत हाइजरगे नमुन तुरेन जे फत्तबा याम थादै गोदा दाइफा सिगी नमुन तुरेन थादरिबा फत्तबा सिंजे सेंगोंना बा कोई सरकार जनो होनै डिपार्टमेंट होनैबा हौजि फाउ मतम चंगेबा अमोर पदु यमनगी नमुन तुरेन जे सिनाना अखोय इसिंग सेनम मंगम देबा
hauji namun dure semen loi de hajibu sakar tai na ga dure bena traga fataba lang thui ba gyan yau ba mi khara du tai na ga ba sendui ba praja ji tai na gi hari sakar ji tai na gi hari kai no mi to chang chi la mi to ko sing ko khra ge umang mo na ko thoi popi tha jile popi yan thali drag na khoji lo hindure na drag thi ne adagi border fencing to am da ba mi to chang chi le na border fencing to re adagi license piba ki ta de fma da chi yaw yaw da mi je pang chang ni fma script to re masi tawni bisi kana no BJP ki lenga honorable chief minister en biren ki lenga ne ba sigi lenga ka madi sigi chief minister honorable chief minister en biren ji da bondu wara da di yamna di qualified oram bi hai honorable chief minister ki protocol ko khang do ko bondu ko bi do mani bu chief minister honorable chief minister bondu ko roi ba chief minister ha ja ko respect to thok tro leba ki lu chief minister honorable ha go hi ha pisi kari gino masi khang da honorable emile tarwa ka ba mane serandra ngangjile अरे बंधु की पोतो लापनी बंधु हालम ठोकता है बनी चिफ मिनिस्टर अमो न गदी स्टेज वा ngang बका प्रोटोकॉल खंबी होबा ऑनरेबल एमएलए के रंजित सुगनु केंद्र ना इंगसी हाइजे के बा बंधु हाबदि अनऑफिशियली हारम भैया पर ऑफिशियली हाबे यादे स्टेज हाबे यादे हाबनी दा अदुन दाय फबा सिदा नसाई दा सा तनाबदो इकाइजे कोई टी शर्ट के दु के दा की तौन लेरे हाबदो दे दा सान दा खोइन मुंगाइ रक्ति जे कैन हागर चुम नात अखोइ जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अहिं थिल तुमना मनपुर कन्नब नत्र ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दब थिंग मी मितो खंदोक जे हारिबा एफएमआर स्केप तोरबा पोपी यंथलिबा अदगी रिजर्व फॉरेस्ट कन जे हारि जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की मयुम सानबरबा उमंगा नटेबा मनपुर कन जे हाइबनेबा मांग की गदरबा मनपुर कन जे हाइबनेबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंदिरेन सिगुंबा यामना पेट्रोल ओबा मनपुर की खनबा मनपुर काइबि यारो ngasi पाव सेपरेट मिनिस्टर तालिबा कंगुदुगा हुल्लगा नांगबा सैगु नमिबा दुगुंबा गट्स लइबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंदिरेन दबु बोंदू वानी स्टेज हाइरगा मदुने एकता बजानो बाबू खुबा खुरी नुंगाबि तारनि ने खंबिरिदो नो ऑनरेबल एमएलए अदुदि अदोम प्रोटोकॉल खंगदबगिनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल फॉर्मर सीएम का हाइरिसे दिस इज द प्रोटोकॉल नि मदु खंबियु अदुना बोंदू गी वरि तो इन पंजरी जे आई गुडी लेवल दुदि नचदे सेंग हार कांदा एमएलए की लेवल द लइबा पोनी अदुगु दाय फबाइन हाइजरिसिने ना की प्रजा नुंगाइनबा वही वता खरा फजने पंगांग ngbiगनो मनपुर यम लुबने हुजे अखोइ लेरिबा यम कॉम्प्लेक्स ओबे यम सेंसिटिव ओबे इशू से मसी सोल्यूशन पर के हाय तारगदी मनपुर की मांग थारगा ngasi ड्रग थिंगिबा पोपी यंथलिबा मिटोप खंडोइबा बॉर्डर फेंसिंग तोइबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एम बिरेन सपोर्ट तोरगा मनपुर इराम से लोसिलकादा थेंना जेबा बोटु के सुकाइ देबा बोट की मतम नंगना जेबा के सुकाइ देबा दायफबा पट हौजि लुरबा टाइमिंग दासान दवनगा हाबिरिबा हौजि मनपुर लेरिबा लाकदरबा डिलिमिटेशन की अदगी अखोइ के सेंसस तौदबगी सिगो मयामना अखोइ करि मांगम तटगी खरा खरा सोइरम बा तौदबा हाय तारे दायफा अखोइ दासान दा अखोइ कुइ खंगी जे सेंसस का तौदबा सिगो मदम लेंगे जेबा इलेक्शन मतम तौना जेबा हुन्ना जे बाट मनपुर की मतंग जिददी को इशू हाइजरि जे दायफा अखोइना मनपुर की लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगसु ज्ञान ताबियो ngasi अखोइना मनपुर चाइबा मैजि मरम जे पार्लियामेंट अमा हाइबा पार्लियामेंट की मपान हाइबा टीवी डिस्कशन हाइबा कांग्रेस भवन हाइबा तारगदी मनपुर इरांग लोइसनबा यारोय व्हाट इज द रियल कॉजेस ऑफ प्रेजेंट क्राइसिस से मसी अमत ओइना चमनना खंगमिन से प्रजादि लोइना खंगबनी पॉलिटिकल पार्टी खरन मसीदा अमा हाइबे वानी अखोइ बीजेपी की वेरी क्लियर इलीगल इमिग्रेंट अदगी ड्रग्स अदगी अखोइ पोपी हाइबा सिंग FMR border fencing हाइबा सिंग से this is the real causes of Manipur crisis now sigi pota haidana chief minister na sasan hai tabadagi adu tawbani hairagadi that's absolutely wrong chief minister na sasan hai tragabu kuki na separate administration talakadro separate administration talai ba mangali se kari ginoba sigi mangali se 2008 su to rubagi ne ba daya fabagi pomi na bisinu amata na tongan chaga hairo ba yamba adu tongan ba to ba ma laga I sengda ba ma de harakane ba tongan chaji si मनपुर हारिबा यलौमी मैम पुनसिलगा लेबा मनपुर की पुवारी लेजबा इनिंग थौ कया ना थवाई खुबांग हाकिबा मनपुर स्टेट अकोइना सरिंग थिजरकबा इना मनपुर नखै ngakiba मनपुर दगी तोखाइ तारगेना मखोइ ओइबा सेपरेट अमा पिउ हारिसे कुकी लेन तालिसे मनपुर की इना तबगिनेबा अदुगु मयिना तबसिंगने कोना कुकी नार्को टेररिस्ट एंड इलीगल इमिग्रेंट हाइसे दु सिगी इलीगल इमिग्रेंट सिंग कमाइना सु तौनरमु हाइबनेबा अकोइना हाइसे Sineva, this is the real causes. Sigi core issues parliament. Habi you have any Ozabi Mondo Nigeris. See, hide up to the na. Yamna Pazaba, Yamna powerful, especially Oiba.
ꯉꯥꯡꯒꯗꯕꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯁꯅꯨ ꯍꯣꯏꯅꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯥꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤ ꯀꯥꯁꯅꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯗ ꯁꯤ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯗꯕꯅꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯒꯤꯕ ꯇꯤꯚꯤꯁꯤꯗ no one had the guts to use the term illegal immigrant but my uncle Sano have the guts to say illegal immigrant ubilabrane akhoi ojabi mun illegal immigrant haiba parliament ude karamba tv discussion da ojabi mun karamba press release da karamba press meet da karamba parliament da out of the parliament da kari numita illegal immigrant ki term use togi numitum da buthokiro I am ready to I talk sara ke BJP ding asi illegal immigrant ki term use togurde tawroi they don't have a guts maramdi karino April 10 da chalaga vote khomuri mi jengil la idea lepta aduna ne author karido sumaina lei aduna thamoi da yam nuaite khona haijabadi oja lerek hai oja bi mo yam qualified oi khoi loi ya jai but oja bi mo na manipuri praja da lana sandoma ga vote ka khibodo adugi nuaite bodo BJP na phongok sabani parliament da chalagadi parliament da MP amagi role ji yamna chawbani MP amana tawi ya thabak mayam leibani ngangba ya mayam leibani matam phangde jo habi rakanu manipur gi irang manipur bu panugadi congress na haibam lei manipur bu hairo di speaker na matam pirak di adu garo gogoi da piri di kari gino ba garo gogoi da manipur pangam di pirak parba matam do garo gogoi na manipur matang khang da na manipur gi matang da isil lagadi che do permission le wangang ne ba mini kuntra ojabi mo mini mapan wangang le lore wangang re na ngangi do wadu di wam macha ab da yom dre kari no ma to bang ngang re adege ma ojal fena honorable MP na December ki tang 10 2024 ai date kaujade da fa parliament da kari hai ani pursida kari India ji adu tawdre prime minister na adu tawdre da tawdre akoi ji kano leitre human rights violate tawre har kari are Nagaland gi outing na kano mari ne man palabu maming do outing na Nagaland MP ola madi phadau ne oja Alfred ji mani bu MP oi shoi bane da fa magi kendra da thopa jiri da thopa thodok do numi da parlujana you the cookie again kill 6 innocent children and 3 innocent children and 3 women they brutally kill who kill cookie illegal immigration hat crazy parliament parliament I sabas haige ba honorable MP Alfreda adu di laita dana magi kendra thopa thodok do hoi masiram da pandana outing da thoki ba thodok mo wari leiraga madu da bu yamna haira ba khangna ba gi tap da tawbuje madu tawbiro wa nang ba haira ekta khangba nate maru ba masang ba photo ngambiu parliament ni sawal ni pheng go lai da manipur da gi chakhi ba anina minute tara ga manga kun hena phangkhre ngasi ba da point amata ngangte this is what our dissatisfaction masini BJP na nungai jada ba aina haijari sini da fa ba akoi hunna ba laksaba nate mi praja na huji yam ware BJP na du hai Congress na du hai akoi na haijabadi BJP will never change the term cookie illegal immigrant manipur dang thon bani masi kori suni FMR kori suni border fencing kori suni war on drugs kori suni masi punamak tawri ba mi sak asina kanano honorable chief minister N Biren masi tawri ba se karino manipur gi saktam kanna ba gida ma amadi manipur gi tungil future generation gi damakta bright future leina ba gi damakta yellow mi kanna na ba gi damakta hona bani na se da sa na puthok birakpa honorable chief minister sa mi ohom gi manung da yamna ki wa ba ILP chana halamba ILP ki convince to ngamba luching mani habi bodo I am very happy and very thankful yamana ngasi puthok birakpa koi khangja hude adu ILP hai bese manipur da khudon tambiri bese civil society organization mi la kunthra na hoba irang guno phangmani BJP lenga ki matam da ILP manipur da chana mani 2019 da hai bese simatang thamjaraga mayam da ina request tawjaning musi ka sanung da natraga I da santa da akoina hunba adu to kari su lejade BJP na pamjabadi manipur thoi ba iran sigi core issue se mioi cookie gi to se khaidokra se lehori ba mioi akoi maru oina indigenous akoi gi chamana ba kholaw ma lawina si masida kholaw makhan lawbiri ba congress se to piro manipur da shanti purak se hai taragadi chamana ba kholaw lawrgadi sosoi dana shanti purak ngam ni tham se thank you sir suresh wam ta chi thore khoi gi osa samchran ha gi da khoi congress side gi opposition side gi laksa gi hai matam da ko birakte hai ba je khoi discussion tawna ji khoi gi ju idea khara haijage hai matam da ju parliament ngaksina ko te hai reje thai matang ting hai biam lain mani da yam nokning bo wari ni da da san da ai da di ko jere waru bi roi ko protocol duma chhani da discussion gi ji
aduna da fa ina haijaning basi hojiki all political party ki kobiu hai baja mamang da Delhi da honorable home minister Amit Shah ji na ko bani July da ain khan bada if I am not wrong nate April or July oram do male ko adu da ko bani adu da Manipur da gi mi chilaga chappa khara wa ni maram di central leader ngak ne adu da lai do national leader ngak ne balai ja mana party gi adu da I think former honorable chief minister Okhrami bo bi yaw bo male no mitu adu congress ki mi ani lakpada honorable former chief minister ju yaw gi bani aduna oja bi mon ko kani di thaje de hai tare hai khanna ra kan da dum chappa ya de tawni oja bi mon na ko gi Twitter da hai bi bodo ai ko rukte ga hai bodo adu di congress ki manung dani all political party manipur gi government as honorable chief minister na ko khiba lai re 2024 da adu ga national level da so honorable home minister Amit Shah ji na ko khrabani aduna ko de na hai bi ganu ani ra ko khrabani ko khraba matung da adom na chalau draga adom na professor oring da chatta bo orangani maram di professor oring da di congress ni khando mani na chatta bo orangani aduna hojik di professor oidragani na congress na yauragani na hayeng kaurpa ka na sugyo jodana ojabi mol gi matam lakani but we have invited all the political parties in Manipur and in the national level so my thumbs okay lightly can yeah hai that's under interrupt hojiki ka sanona pam jaba hoje ma haidana ai assurance pi ki badina te ko ina haibadu tauraga lai BJP de dum kowni state ki ju ne kanu ki ju center ki ju dum kowni all political party meeting je de paul loi hai tare ne 6 May 2023 9 June 2024 January 22 2024 smai loi lei ko da fa kawrai kawdaba ka shu lei te ba but kawju ko rakane ba ina haijari di aina kawgni ha ba de ina ngam nate ko but kawgni constructive oiba potu ngangna gada oiragadi maram yam chane ba but lakado mi do all political party ni ne ka sanu eta chake aro ei eta chake aro ba party ki protocol adu ada mam khaido khraganda ngasai ni ngasai je bodo ojabi modi professor oring ida ngau da ne ba yoba adu oja honorable former chief minister chat ki bane ba Delhi ki do adu mai tong dana ko yi CPI yoba mam CPI gi mi ani lakna adu mai lei dana limit ama da fa aduna yamna ko gi Manipur ki shanti purak se hai taragadi ngasi ka sanu na haibiri ba tam illegal immigrant sing je congress ta gi ahan bane ba ai ngaji haijari je me amatan use tawdri congress amatan use tawdri bisi term je ka sanau na han bani adon ka sanau gi di machin je phajana achumba do hai ba hore ba ya puksin seng bagi adu mai na sumaina si congress ne hek hai da ba all political party meeting dum tara da me da je pa bai nai je machin chumdri ba ara mu su nganga ga di tar oi ba duna ka sanau na ngangbi rei ba sumaina aseng ma tam koi ki kori su je aseng ma ngangbi ngar kan da koi punna phamin na bagi timing do so la khane Thakachari Suresh